بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه والطبراني lan ngeriwayataken hadis sapa Imam Tabarani wa Abu Naim lan Imam Abu Naim rupane hadis an-nadamatu taubatun wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. An-nadamatu utawi getun ngelakoni dosa. An-nadamatu utawi getun ngelakoni dosa iku taubatun aran taubat. Wattaibu utawi wong kang tobat utawi wong kang tobat minadz-dzambi saking ngelakoni dosa iku kaman koyok dene wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kadue si iman. Wal mustaghfiru hadla utawi wong kang istighfar yakni wong kang njaluk sepuro marang Gusti Allah, njaluk sepuro minadz-dzambi saking dosa wa huwa hale utawi si iman iku muqimun wong kang ajeg alaihi ing atase dzambun wa huwa utawi si mustaghfir utawi si wong kang njaluk sepuro iku muqimun wong kang ajeg alaihi ing atase dzambun iku kal mustahzi'i koyok dene wong kang napa niku wau ngenyek menghina. Mohon makna mustahzi ngguyu-ngguyu utawa ngenyek. Mustahzi wong kang ngenyek koyok dene wong kang ngenyek, kal mustahzi koyok dene wong kang ngenyek bi rabbihi kelawan pangerane mustaghfir. Riwayat Imam Tabrani dan Abu Naim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu robana dabu an-nadamatu taubatun dining orang se keton ngelakonin dosa aneke kocak tobat. Berarti mon beda orang atobat keng tak keton dari apa saya kelakonin ini kebenarannya matobat. Contoh pak, contoh beda orang ambu dari dosa keng orang tak keton saking engkau tandik kekuatan cek saking engkau ki ngode ngelakonan boleh saking engkau tandik PC cek neku PC yang kok melia boleh ini kebenar tobatnya mana orang tobat nikah yang kika dinto keton ngelakonin dosa sedangkan aben ki mampu ngelakonin boleh king aben keton dan ini kenyaman aku cak atau bet tanpa berde keton ngelakonin dosa ni ketika cak tobat orang bernikah. Dan kadang tobat ni kesetan agudo dak manusia sopaja orang gelak je sampai tobat janji ku boy mana tobat lain are tahun boleh 2 tahun lagi petobuk mumpung kakek di PC mumpung kakek di sepeda motor mumpung kakek ki kebes ki mampu wis lah patoto gampang tobat nama budi. Lah ni ka aja kena setan ke kaulaban panjenengan jak sampai dadi orang si ahli tobat. Lah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang se wajibaki masuk ke surga haramaki masuk ke neraka. Nanging Kanjeng Nabi adabu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marratan wa fi riwayatin 100 marrah.
demi Allah, dawuh Kanjeng Nabi, demi Allah engkau dalam sehari semalam mah atau ben minta sepuluh kita sempurna dalam solat benyan lopah sehingga soro istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala. Naam, pertama hadis ini kan nerangaki orang atau syarat atau tu an-nadamah harus keton Pak. Cek sampai tak cerita agi tu sarela. Cek sampai ela kebela ada orang lain. Mon parlo anan sambian tak oneng bilen apa semare lakonen bi bapak dia lah. Atau betongku. Wa taibu minadz-dzambi orang syatopat dari dosa kaman la dzambalah. Padahal orang tandik dosa sama sekali. Serius tandik dosa. Sobung Mbak. Orang muntro tandik dosa dekat Allah Subhanahu wa taala punya tobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang syatopat dari dosa, orang syambu ngelakonin dosa ben keton ngelakonin dosa, niat tak belia boleh dekat dosa saya lakoni. Kaman la dzambalah, orang ni kepada netandik dosa sama sekali. Masya Allah. Mohon Gusti Allah ni kenyapora nerema tobat tak pada bi nyeporan ku lebih sambian. Tak kita ungkit bi pangeran lah Pak. Bila mari lah mari. Lain bi kulo sambian bener ngatobat, kadang sambian ngocak. Mondong kok tahu kartune ji ya. Engkau tahu siapa ji ya belurik je bilen tak morode ya. Kita ungkit Gusti Allah takit ngungkit kok. Kaman la dzambala paden tandi dosa. Orang siatobat dari dosa paden tandi dosa. Ni kata bunuh Gusti Kanjeng Nabi. Wal mustaghfiru minadz-dzambi. Senomor telok dari hadis ini kah? Wal mustaghfiru minadz-dzambi, adapun orang se minta seporah dekat Gusti Allah wa huwa muqimun alaihi, sedangkan orang ni ke minta seporah tetap ngelakonin dosa nak keng minta seporah keng pancat kelakona dari orang kata dia kal mustahzi bi rabbih, orang ni kepada ngenyek dekat Gusti Allah. Tak usah ke pangeran lah kelu. Sampai nanti sandal. Jumatan elang. Bener yang entar ke sambian. Sepora nangkok sing ngecok sandal ya. Oh iya tak apa-apa. Jumatan boleh lang boleh. Orang je boleh minta sepora. Sepora ni yang kok kepepet engkau. Tahu dia cek sandal kaki engkau. Terus, ya jual bingko. Oh iya wis. Entar boleh minta sepora boleh. Elang boleh ke masjid. Elang boleh, engkau boleh sing ngecok beh. Kakek minta sepora. Kula yakin sampean pun lah tak jeng-jeng pikiran moncat pancaden tulim beri bae lah kesuwen. Le orang sing minta sepora ke Gusti Allah keng pancet kelakon tak lem ambu dari perbuatan-perbuatan dosa nah pada ngenyek dekat Gusti Allah. Oleh karena kadin to selalulah kau leban mancinengan atau ban minta sepora dekat Gusti Allah. Hadirin saya sangat batin kau muljaki orang atobat benari atobat orang minta sepora sebenari minta sepora mula benari minta sepora dekat Gusti Allah atobat dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa tak sepora pebenyain tu sana perajain tu sana syukur atobat ongku. Bahkan kecuba na orang sebanyak kelakuan cuban bekal kente kebagusan syukur atobat kelaban ongkuan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dabun Gusti Allah ni kau. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang seberiman, tubu atau beta kaki kapi dekat Gusti Allah. Taubatan nasuha, kalaban taubat seongkuan, ambu ongku, keton ongku, kasta ongku, berniat tak belia boleh dekat dosa selakone. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum,
mak pola kelaban atopet nikah esapora bi Gusti Allah pan berempan kesalahan ban kelopotan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kelaban esapora tusah insyaallah bakal masuk ke surga Gusti Allah. Tetapi mon beda orang mate keng kita minta sapora ke Gusti Allah dari di masuk surga jering surga kena nering tadi tusah pak. Suarga nikah montro kulebi sambian tro masuk suarga syarat aku tu tandi dosa. Mungkin di dosa tak masuk suarga. Suarga ni benih kena yang di dosa. Mula tandi dosa puru masuk suarga. Darah metro tandi dosa ya tobat dia. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mak pola kelaban kuluban panjenengan penika. Napa nyamana atau pada ke Gusti Allah ban minta sapora mak pola. Elpur bi Gusti Allah. Esapora tine Gusti Allah. Syarat yang kikutu sini kebacan esapora kada baru wa yudkhilukum jannat. Mun kita esapora tak bakal masuk surga. Lah mumpung ki beda kesempatan. Tore tobat, tore istighfar, tore ambu dari ngalakonin dosa supaya dosa nikah tak semakin numpuk, tak semakin numpuk. InsyaAllah kalau ben istighfar ben tobat dekat Allah Subhanahu wa taala dosa ni kesapara tine Gusti Allah. Dari hadis nikah pertama syarat tobat an-nadamah. Syarat tobat kudu napa? Kudu kastah. Nomor 2 orang mula tobat terima pada tandi dosa sama sekali. Lamar kena ulama para masyayikh guru-guru kaul mancinengan ngelarang kalau mancinengan cek sampai ngelakonin dosa apa? Sebab kau leban mancinengan umur ni kata mesti. Cek ngal-bengal ngelakonin maksiat, cek ngal-bengal ngelakonin dosa, cek ngal-bengal melanggar de apa saya larang tine Gusti Allah. Apa sebab umur kul lebih sampean ni kata mesti. Saumpama kau leban mancinengan pelanjang umur. Saumpama kul mancinengan pelanjang umur, Pak. Ada jaminan kaul mancinengan mon pelancang umur ku lebih sampean bisa tobat. Banyak orang yang umur yang tak tobat. Saumpama kaul leban mancinengan pelancang umur pekancang tobat bi Gusti Allah. Kita ada jaminan tobat ku lebih sampean sepora. Padahal ada jaminan kepi, cek sampai ngal-bengal dosa, cek sampai ngal-bengal ngelakonin maksiat, arapa umur dia tak mesti. Pak ingat bi ulama. Saumpama umur sampean mesti, pelancang bi Gusti Allah, mesti gelu. Ada jaminan sampean lancang umur ni bisa tobat ke Gusti Allah. Saumpama sampean pelancang umur mesti bisa tobat, belum tentu tobat ku lebih panjenengan terima bi Gusti Allah. Saya rasa jamin tobat terima. Ada saya jamin. Gusti Allah ni bisanya pora, bisa nyiksa. Gusti Allah bisa melebu ke surga, bisa memasuk ke neraka. Lamar kena karena umur ni kata mesti guna aki kan kuita ada ke Allah Subhanahu wa taala, guna aki pebanyak istighfar, pebanyak minta sepora atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir dari hadis nikah pertama syarat orang tobat kudu an-nadamah, kudu keton kastah. Mun la tobat terima. Ata ibu bin dzambi kaman la dzamba la mun la tobat terima. Tu sana ada sama sekali bersih. Nomor 3 wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahzi bi rabbih. Orang yang minta sapora ke Gusti Allah, orang yang memperbanyak istighfar dekat Gusti Allah, keng pancet ngelakonin dosa ane kepada bi ngenyek dekat Gusti Allah. Remah. Padahal kulit sampean le benar la tak lopot la Pak dosa la Pak. Ya termoga sapora tinang Allah Subhanahu wa taala. Termoga dosa kesalahan dan kelopotan kene ota beraja sengaja setak sengaja termoga sapora tine Gusti Allah ben termoga kaul manjenengane parene kesempatan bisa tobat ben lamun saumpama na kaul ben manjenengan bisa tobat termoga tobat kaul ben manjenengan itu yakin tobat se nasuha tobat se makbulah tobat se terima tine Allah Subhanahu wa taala. Allah taala di sifat tawwab ya tawwab Tub alaina ya tawab
tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Allah Ta'ala ni sifat tawab, banyak nerima taubat ni kesifatan Gusti Allah. Selalu nerima taubat ada ente orang ri abeli. Ada ente Gusti Allah keng orang saya maksiat tak lemah beli. Orang saya kecintaan bi Gusti Allah ni ke benih orang saya tandik dosa pak benih. Orang saya aroma sebanyak dosa keng kelem ambu dari tu dosa. Allah Subhanahu wa taala ada ente orang saya kelem taubat. Gusti Allah selalu adente orang senok tok labeng tobat. Edente keng orang se maksiat ni ke tak gelem entar, tak gelem metamoi, tak gelem muka labeng tobat Gusti Allah. Masya-Allah. Termoga ilmu manfaat. Amin. Termoga istighfar ben tobat kalau ben panjenengan terima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Wa Tirmidzi innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir wallahu a'lam bis-shawab. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la